من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أراب سوية هجرية بكلاني كمناني أني بيناني أني دورو شهر ربيع الآخر من هجرة سنكالوناني نبي سوية وتنولون فلنا دي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو تاني سبا نبي سوين بكي أفولوي. درسو بي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو كتاب التوحيد ميني داود بغو مصدر رجاق ومودو كونو. وقوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أمبي بوندا من كونو كو أبي شركو لا كي دما كسيني على تناي وبيك على تنا كو ولي كو أبدو مشركيا دلا. طيب درسوا التمنانيا بلا يرمي. والدعاء ينقسم إلى قسمين. parce que an kumana istiqaso nyofo an ko fulana ka ala tana wele ku fula de be bonda ina ka dama kasini ala tana ye ani ka ala tana wele ka dama kasini ala ye anyin kumano ka derisu temene bi tabe wuli yoro mi du'a ka minye jumaye ka ala tana wele. والدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء بتلا كتتلا يرمى فلا ما يخاو عبادة وهاج صرفه لغير الله الشرك. دعاء ni oye bato de ni fengo fenye bato de ko di ala tanama oye shirku ye. وهو المقرون برهبة ورهبة والحب وتضرع. دعاء العبادة باتومي ناني على نسرانيا بنيون في أوبي كانو كتا على كسرما أوبي على كانو أوبي كدما كسي كتا علما ودي عبادة نيو وديالا تنما وي مشركي فلان ما لا يقوم عبادة. دومي ني أتكي باتوي فهاجا يزوز أن يوجه إلى المخلوق. أبدا غايكو نيشي دامفما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فاجيبوه وقال جاد دعاك فاجيبوه. أنكو وللي چوغيا فلا وللي من يباتو دي وللي من يباتو دي دو أتي دغاي كو دي على تنما نيو دي على تنما ويه مشركيا تامن سي جمان بالا كوني وللي باتوي وللي مي ni ala siranya be anofe
ube kanuba nofe ube kala kanu ube kadama kasi kata alama ni ube weleli min nofe oninye bato de ate daga ninkadi ala tanama weleli chogo ya fulana min te bato kama o dagara iko ke danfenye o misali ya munye chiren ko manda akun fajibuhu akoni mo min ya wela ya jabi masala mo do ye wole ma do de ubi aye dumuni do tobi aye e wole ni nye woleli de me chiren ko kata tigi jabi hadisa wurla chiren ko jadda aka fajibuhu akoni balima silama yi wole ka jabi wala haja min ninka فمراد المؤلف بقوله أو يدعو خيره مؤلف كاللجنة الجمعي ناكو كالا تناولي دعاء الإبادة أكال لجنة يبطو ولدي أو دعاء المسائلة وبالدليل ولدي مؤلف كاللجنة يقول فيما لا يمكن للمسؤول إجابته دعاء المسائلة من iye min deli atese ki jabi ko kiye donc muallifu la nyini yen ni woleli de nunu nye bato de nunu ye nunu de ala tanama dro ye fulan ka foye qawluhu na ko yastaqisa an wama daghalat alayhi fi tawil masdar na ko an yastaqisa an min fulani nye ani min do naka في تاويل مصدر ويد كما بويرو فسري مبتدا مؤخر نحو تيجي بولو وخبره مقدم وهو قوله من الشرك والتقدير لن يموني من الشرك الاستغاثة بغير الله أبي مشرك يلا قدمك كسني على التنين والمبتدا يكون شريها ومؤولا مبتدا نحو تيجي فلو بولو أبسك كي كافوكا بانجي كما ودامنا أوبي مؤولا كاكي كفندو توسيريه فالمبتدا الشريه مثل زيد قائم نسمي رحمه الله كم مبتدا الشريه يموني مبتدا مني أبكو جيه كبانجي ko misaliya ko jeydi jora wal muawwalu mubtada muawwalu misaliya jumaye mislu wa anta sumu khairul lakum misaliya kasumu akasu ode uma heray ay wa sawmukum khairul lakum akasu ode heray awma wa qawluhu an yadwa ناكو أنيدوا حاجة من باب أتف الأمي على القاس نيجي كغربالي فوكا بلا قاسوكا بافو أتف الأمي والقاس كوري موني نيكو الاستغاثة دعو دونو كنو الاستغاثة وللي بوكنو دعو بوكنو مي أساغرا كدعو كريكريا كابوالا وبافو دي ما أتف الأمي على القاس لأن الاستغاثة الدعاء بإجالة الشدة فقط الاستغاثة كريموني كألا ولي أكا جليا بويكا جليا درونكا وليكا بويكا والدعاء أم نيكو دعاء ويا أمو دي كألا ولي إبسي كألا ولي أكا نفس مكانيما إبسي كألا ولي أكا تورا نيوني كبويكا دعاء دي أمو يشيسا استغاثة يقاسوي ودا توكو atifu ami ala liqas ninye de ka amu ko bila qasuka qasu ye istiqasa ye amu ye duawuye parce que istiqasa koro ye de ka ala dele aka geleya wuli ka boy ka doro mais duawu koni abesika ki ala wole aka hera sama kanema abesika ki ala wole aka tora ka boy ka ودي أتوقع الدعاء عام لكونه لجلب منفعة أو لدفع مضرة أقول الدعاء ده توقع عام parce que الدعاء بسكاكي كان نفدو سما كنايما الدعاء بسكاكي كتورا دونيوني كبويكا وغير ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة آيات
muallifu alaka nema nimbonda kono aye aya damadofo الآية الأولى قوله ولا تدعوا من دون الله آية فلو كوكنا فيمور منت علي ظاهر الشياق لآية أن الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان قاص به أو أما له ولغيره أكو آية سمسوغو جاهر بمنيرانا كما نيسيلن بچيدن دما akera sa kuma in kira ni ciden yo akera ki wa kuma in kera gorbale wa be ciden ta ba tanata wa kuma in koni nyesira ciden de ma jahirula fa inna badal ulamai donika ba'udo qala la yashihu an yakuna lirrasul sallallahu alaihi wasallam donika ba'udo ko atese ka saha ko kuma in kan nyesi ciden ma لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يغى منه ذلك كوبسكي أتسكا كي كوتشيدم بي على تناولي كولا كما ينتي نيسي تشيدم مفيو كوبسكا أتسكا كي تشيدم على تناولي ولآية ولا تقدير ناني آية بلا على تقدير فو تقولوك قل أقول دي محمد فو وهذا ديف جدا munun ko kuma inte si cide ma ko amba ka la taqdiri kullu nyini beke munye ko muhammadu afo no seminu ko haja da ifu jidda akon nin kuma yi kon nin la fulendo ko jugo wa ikhrajul ayati an shiyaqiha nin kuma imbe aminira fana ka aya bo asama chokoka wa sawabai munye أنه إما قاس بالرسول صلى الله عليه وسلم ولحكم له ولغيره آية إما آية لا نيني دي كتيرين دي كري كريا كاكما في مي مغويرون بدو أبيك غروبالي تيرين تناي كيرلا أكيري ببكا مانا تيرين دي كري كريا كاكما نيشاما مي كما ينكيري ببكا أبي تيرين تناكا نيني فولو إما آيين أبيك النية وإما آمه لكل من يسيه كتابه ويدخل فيه رسول صلى الله عليه وسلم إما أنافو كمين يسير بيدما كمين على كم بيدما مغو ni kuma beseka nyeshima kuma nyonya beseka nyeshima kuma nyeshilem bebedema chiden do nembo kono ayala nimfula de sahalendo imma alaye kuma nyeshi chiden de maka chiden kerekirani kuma nye ka foye me akiri bambeka akiri be mugoreka a imma kuma nye gorobali de kuma beseka nyeshi mugo maki kuma nyonya nyeshilem ba bema chiden fana bo kono وكونه يوجه إليه مثل هذا الكتاب لا يقتضي أن يكون ممكنا منه كافون كما يغنى نيسيرا تشيدما كما نيسيرا تشيدما كافو تشيدني وتايرا كو تشيدم بكوينك قال تعالى ألقوا يوركنو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين nin kuma nye sira chide ma me chide be musriki yake wa ala ko chide ma kunne ala ye wahu chi ema ani chide munun temina enye ne wahu chi ulu fanama laina sira kita e chide fule ni fula na farane ala ka fe ngure bato ka farane ala ka la yahbatanna amaluka bika baro bechiya wala takunanna min alqasirina ibeke mo perdi lawna fal kitabu lahu wal jami'u rusul mun nin kuma nye silembe chide ndema أني تشيدم توبة ولا يمكن أن يغى منه باعتبار حاله أو أتشكا كي كوني تشيدم كلا حلالا كوني كما نكون بشكا كي أبولو لا باعتبار كونه إنسان بصرا أتكم كافو نكون يغنى كو تشيدم تشكا كي باسكي هذا ما دندرو أي مانا أكلا حلالا كسكوسو نكون يغنى تشيدم تشكا كي me kafo ciiden te se kan ninke adilolen ta ka hada madanya ne adilolen be akalla halainde ma ciiden de do ija wa waqti fal hikmatu min nahyi an yakuna khayruhu mutaashiya bihi bonko hikmay munye ni ciiden yere balila kana fe ngore wure minta alay
ni cide nyere balila hala la nyine munye mugo wore an ka cide la daga nin ko inna an fana kana fen wore ka fara alaka an kana fen wore minti alai ni kuma nyesira cide ma kana fen wore minti alai ni cide nyere balila wala la nyine munye an fana ka no mina wala fa idza kana an-nahyu muwajjaha ila man la yumkin minhu bi itibari halihi فهو إلى من يمكن منه من باب أولى من نبالي نشرا مغدوما مي عليك الله هلا تسكا بالي فين كفيو أمين بشكا كدو أكان كان نشي إدما بالي نشي لمبه إدما كتماليكا وقوله ولا تدو من دون الله دعاء طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر أو دعاء فنا يرموني ناكو ولا تدو من دون الله الدعاء دعاء يدي كفينيني على في من بي نفع أو طلب دفع ما يضر وبي كانيني على في كفين دو نيوني كبوي كمين بي تورو وهو النوعان كما قال أهل العلم دعاء تشغو يا فلادي كومي دوني كباو يا فو تشغومي الأول دعاء عبادتي فلو بافو مما دعاء العبادة بطو وهو أن يكون قائما بأمر الله دعاء العبادة مني إكا كم مغيني جولين بين على كنيامر كوني لأن القائمة بأمر الله بس كمغمين جولين دوني على كوني على كنيامر كوني كالمصلي والسائم والمجكي كم يصلي بغا أني سوم بغا أني جاكا بولا يريد بذلك ثوابا ونجاة من الإخاد مغمون بجوني نونوني إكال لنيني موني كبراجي نيني على في أنيكا كشي على كلا جابما ففيله متضمن للدعاء باللسان الحالي دونك إكا كومين فلن نيني أبي مونيرا أبا كونو باكي كالا دلي ني نينغ لحالاي ني نينغ وقد يشحب في له هاجة الدعاء باللسان المقال ibake ka ala deli mana salli baga sum baga jakabo baga ikalla nyine munye kala ka sarasoro ka kisha ka bola kala jabama wa filuhu ikabara min fulen ninye mutadamminu aba kono li du'a bil lisan al hal abikum ibake ka ala deli ni kala halade ibake ka ala deli ni kala halai wa ghad yashhab filuhu haja du'a bil lisan al maqal bo ikalla halaika ko min fulani nye fana abisika kya akono fana ibake ka ala deli ni ne nyere fana ye ibake ka ala deli ni ne o fana bisika ye ala salli baga sumbaga jakabo baga nimbe jonala ka nyamaru kanye bato ibake ka bato min ka ala ya kore munye nkaki ewa ala ka sarasoro nkaki sala ka la jabama nin koro de ibake ka ala deli ni kala halai manai ka ke wale ni ka boto kore munya ala deli de do ibake ka ala deli ni kala halai donc i kala deli ni kala halai abese ka ya kono fana kala deli ni innenye parce que hada made ebe sallim min ke sallim kono na na ibese ka do ke ni nenye ibese ka do ke sallim kono ni nenye ala ka hera do sama kanima ala ka tora nyoni do nyoni ka bo ika isunto ge to ibese ka do ke ni nenye alaka hera do sama kanema donc ka tora do nyoni ka boika donc ni du'aul al ibada asani du'aul masailati fulanna ubafo mimma du'aul masaila mana ala deli ala wale wa huwa talbu ma yanfa'u aw talbu dafu ma yadurruhu du'aul masaila fanani munye mana ika anyini alafe fendo nyini alafe ni daye nyimbi nafa ube ika fendo nyini alafe ni daye ka nyini alafe ka tora do nyoni kaboika fali awwal la yazudu sarfuhu li ghayrillah do wutila chomi fulani ni ya tila kata tila yoroma fula tila yoroma folo wote daga iko ke ewa mo fe ngore shieni ala kelempe wote do wuli ibada mana salli te sika ke fengure ni alate sun te sika ke fengure ni alate te sika jakabo fengure ni alate fengo fe sabatira ko du'a ul ibada o te sika ke alata nay o be ke ala kelem pewde
والثاني فيه تفصيل سبق فلان الدعاء لمسائل فرم فانشا بقولا أتمنى ما ندعاء لمسائل ni ewa terihibu bala ube terihibu bala abu hubbu ube tadarru ube ke alade ibo ke alade mais ni ote do awli masaila minna o dagaraw kake danfenye comme ni moyi wole comme ciden ko ni moyi wole kana dumni may kata jabi wulu na nyugono o faram fan chattemena qawluhum min dunillahi aishi wallahi na ko kana fen wala tedu min dunillahi kure munye shi wallahi alatana قوله ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك أي ما لا يجلب لك النفع ولو أبدته كان في مولى من تسكي النفع الله يني موني كان في مولى من تألاي من تسكي النفع أكوري موني من تسكي النفع سما كناي من يابطو ولو أبدته هر نيابطو دي أتسكي نفع سما كناي إما ولا يضرك قيل لا يدفع عنك ضرا ولا يضرك تشرك لو دوكو لا ني موني من تسك تورا ني كبويكا وقيل دوكو لو تركت عبادته لا يضرك كان في ولا من على نيا باتوتوي اتسكي تورو لانه لا يستطيع الانتقام باسكو الاتسك تاجر سراكا اتسك نيانغليكي وهو جاهر من اللفظ نسمنو كو ودي بانغالين دي كوما ينفوچو ولا كاناب ايوا فيم باتو مي هاري نيا باتو تسكي نفا كاناب فيم ولي نين ولي ها هاري نيا باتو اتسكي نفا بو كاناب فيم ايوا ولي فنا مينتي الاي مي هاري نيا باتو ليتو اتسكي تورو وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أي لأنه لا ينفعك ولا يضرك لا يموني كان في ولا من على من تسكي نفا أتسكى تورا كبويك أي لأنه لا ينفعك ولا يضرك أقول موني ما أنا ألف له أتسكي نفا تسكي تورا من على أتسكي نفا تسكي تورا وهذا القيد ليس شرطا mais qayidu min fulen ni ninte sarati ala de useminu bena nunum fram fancha na ko la tedu min doni mala yam fa ko la yadru yala la nyine yawa min niya wala minte ala niya wala beseki nafa bato ha la nyine beseka yo ube minte ala men nima wala nima bato abi toro o bato la nyine be yo do ko de la ko kuma in fule ka siri min nat nin chogola ninte sarati de بحيث يكون لهم مفهوم كافهم مفهوم دوباي فيكون لك أن تدوى ما ينفق ويضرك مفهوم كم مني كافوي كفيم باتو مين بشكي نفا باتو مين بشكي تورو باتو لا نيني توي بل هو لبيان الواقع معنى مين بكنكا ودي بانغرايه معنى فيم من تي على نيا باتو تشكي نفا تشكي تورو ودي بانغرايه بيان الواقع ني كنكا كون ودي بانغرايه ودي فوريه لأن المدعوة من دون الله parce que ibake kam min bato minte ala tanami babas ka bato la yahsul minhu nafu wala darar nafate se ka sura bolo tora te se ka sura bolo te se ka nafate se ki toro qala allah ta'ala man adallu mimman yadu min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum an du'aihim ghafiluna aya wore kuna lako mo juman fililendo akum mo si fililente kam mo bo mo min ni be fen bato ha minti alay minti seki jabi fu katalla gara awa aka weleli mu fana hakili tala de wayja husira nasu kanu lahum ada awa yomul qiyamah do ne hada madon dan fen farala nyon ko ba ko ma juguye fana wa kanu bi ibadatihim kafirin ube akabatu fi surwaliya wa min al-qaida alladhi laysa bi sarati sirife undo be qur'ana kono ka kodo siriko la ka sorote saratiye bal huwa li bayan al waqi wa yede ka kene kanko mimbe kene ka ko bangiye o kacha qur'ana kono misali ya ujume qawlu ta'ala ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum suratul baqara
ala ko hada madew ay ala bato ala kelempa ya bato masami nya awda ani mo munun temena awnye masami nyuda abena ni français yalla ni aya korewa ko masawere be mimma anda mo munun temena nyamuda o masabewa oteo min nin kera de nilla nyine de kene kanko min bake kake min kera kore foawiye fenkele ko foawiye dro fa inna qawluhu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum li bayan alwaqi min kera ala yode banga ye min ka yode banganye ija laysa hunaka rabbu sani lam yakhluquna walladhina min qablina parce que dans masawrete minye ewa dan wasawrete minne ama aunda mo munun temenanya amuda o dam masateo ala fulanate kafo ala dodebe ama aunda mo munun temena awnya me uluda bo ala ko anka lede batole minyanda mo munun temena nya yuda o la nyini toye mana ala ye minke dura yode fonye minke ra yode fonye wa min qawlu ta'ala dowre jumaye warabaibukum allati fi hujurikum ala ko naka lamo de muso munun lamona ayere kaddu kono akana ulufuru mana eye muso do furu muso ni de muso do nana e ka sokono me ayo soro chewore de alla mona ka sokono ababi bolay do nana abaye fana ikana lefu me yesika ayen kono lanyine yewara eye muso min furu me denwore ba bola yo soro chewore wala mona yoro wera daga ka furuwa wala nim fana be qur'anu fa haja bayanu liwaqi nim fana min kelendo min nye nkera ala yode fuye mana eye muso furu ani de muso do nana ma lamuna ka sokono min lamuna ka sokono lamuni min niya ke eye minke na eye minke na kera ala yo keta inde fuye ala yo keta inde fuye al aqlab ani min kacha akacha muso niya furu de muso ba bolo ya soro chewore akacha abella mo ka sokono de ni forere li aqlabiyya wa min qawlu ta'ala an yughna bi alaka kuma masamin kortale ya ayyuhallazina amanu astajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum alakum mu'minu ay ala jabi aka ciden jabi ni ciden nyawule kata fenna kanyana mayebe minna mi yala ciden ka woleli dobe na ban wole kata fendo nan kanyana mayale talawa ha o fanate ni fana de libayan alwaqi fa haja bayanu liwaqi min kela kene ka ala yode bange awye ija du'a rasul sallallahu alaihi wasallam iyana kulluhu lima yuhyina parce que ciden ka woleli be katama abbe an kanyana maya de bala wa qawluhu ta'ala يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي لأنه لا يدعوكم لما يحييكم ويلا ني بكم مني ni ala ko mu'minu ay ala jabi ay ciden jabi na ya wole kata fenna aka nyana may be minna ayella nyini yemunye li annahu la yad'ukum illa ma yuhyikum parce que ciden tawule kata foila na ka nyana may te minna ayembe fondin cewdela parce que ciden tawule kata foila na ka nyana may te minna wa kadhalika qawlu ta'ala wala tadu min duni la ma la yanfa'u la yadurruka ni aya fana bo coko kelendela ay li annahu la yanfauka wala yadurruka ni ala koy kana fenwore bato minte alay minte seki nafa te seki toro akorde mana li annahu la yanfauka wala yadurruka kana fenwore bato minte alay parce que te seki nafa te seki toro fala haja ninka la yakunu haja alqaidu saratan donc nin kuma fuleka siri minnate wote sarati koyna wa hadhihi yusammiha ba'du an-nasi sifatan kasifatan donc ni doni ke bawo dobe ninde wala ko kam man kutu do foka bangiye wa qawluhu fa in falita fa innaka ijja min az-zalimin ayin kono na ko niyoke
ووقت إكيرا تونيالي كلايدي أي إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ني فيمور ولا منت على يفيمور باتو منت على من تشكي نفع أتشكي تورو ولكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما نيسرا تشيدن دما وإن شرطية وجواب شرط جملة فإنك جواب شرط يؤدي فإنك إجا وإجا أي حال فعله من الجالمين كما لا نيموني فإن فالتا نيوكي فإنك إجا كوينك وقتي ebe koinke wakati mi wala mina zalimina yeto nyalikela de koke wakati wa huwa qayyidu nin fana yede ka koin sirinna li anna ijja li jarfi li hadri man ijja kore munye ko min be kene ka kode yira kode foye ay fa innaka hala fihi min ajalimina parce que ninke ike to ninke ake wakati bolo yeto nyalikela de لكني قد تتوب منه فيزول عنك وصف الجلوم من ني كوين كي كيرا تونيالي كلاي كوين كيتو يبولو مي كوين كيلن كو في ني توبيرا تونيالي مبشكا بويكا فالإنسان قبل الفعل ليس بجالم هذا ما دي ساني كا كوجوكو كي وقتي مي يتي تونيالي كلاي وبعد التوبة ليس بجالم كوين كيلن كوفي فانا توبو فانا كوفي إتي جالموية لكن هنا في الماشية يكون ظالما مي على سوسو إنكي وغتي بكي تونيا لكيلاي وغتي لي ساني هذا مدينك على سوسو إتي تونيا لكيلاي على سوسو كوفي توبي كوفي إتي تونيا لكيلاي على سوسو إنكي وغتي لي تونيا لكيلاي كما قال صلى الله عليه وسلم كم تيدن يفوتشكم على كتنونا كشباكا لا يجني جاني هنا يجني وهو مؤمن تيدن كو جانيا كليت جانياك وقت من نيبه جانياك ني مؤمنين فنفى الإيمان عنه حال الفعل تيدن يلي من يجيك بوي بولو كوين كي وقتي كين كي وقتي جانياك لا وقت من نيباك كجانياك إتي مؤمنين sani ka jeniya inke mu'miniya be jeniya in ko fe fana ni tubira mu'miniya be me jeniya inke wakati ni cidenye mu'miniya ge ka boy bolo wa nawu julumi huna julumu sirk bo julumi mun fule ka foya aya in kono fulan ka foya to nyalide do na ko ijja mina jalimin julumu sugu jumando mina shirk wala ye musirki quoi mana kana fengore wole minte alaye minti nafa ati toro ni yoke fengore wole ni ya wole awole wakati bolo iba wole li minna ye mushriki de awole li wakati bolo ba wole minna ye mushriki de mushriki ya de roya qala allah ta'ala lakum masamin kortaleno inna shirka la julmun azim alakum mushriki ya tonyali belebele bade do وعبر الله بقولهم من الجارمين ولم يقل من المشركين من على يكما فون إن شغلا يا كوي تونيالي كلا ده أما فو كوي مشركية لأجل أن يبين أن الشرك جرم لا يني مني بروكا بانغاني كو مشركيا كو تونيالي ده ودي أتولا ما فوني مشركيا يا فوني تونيالي بروكا بانغاني كم مشركا يتونيالي دي لأن كون داعي لغير الله مشركا أمر بين باسكو مومي نيبي على تناول كوي مشركي ويكو بانغلين دي بيبولو لكن كونه جالما قد لا يكون بينا من الآية مي كافو يتونيالي كلاي oteseka bange aya inkoni katonyali teseka bange aya inkono na laba makeni nchogola kafuni yefengore wole minte alaye iyetonya likelaye ote bangelente aya kono ni alama aya indafana ni chogodela ni kafuni yefengore le minte alaye mushrike o done ndo bebolo hali ayatu saniya عندك ينقرأ الآية الثانية قوله تعالى
aya fulana bonda yin kono ala ko yinyam sasika ay yushibuka bidurri kal maradi wal faqri wan nahwihi ni ala ko wayinyam sasika Allah bidurri fala kashifa lahu illa huwa mana wayinyam sasika la nyine munye yushibuka bidurri ni ala ye tora la shima komi bana ube fantanya ubo na nyugono qawlu fala kashifa lahu illa huwa la nafiyatu lil jinsh lamu min fulan ninye ka qualité minye ewa kashifatu lahu illa huwa mana ka tora ulili ka boy ka ge ka bo bebolo ni alate nafiyatu lil jinsh wa ismuha kashifa wa khabaruha lahu wa illa huwa badalu wa yanquluna bi jawaji kauni qabriha ma'rifatan shara huwa al-qabr ay ma ahadun yakshifuhu abadan ija masaka Allah biduri illa Allah la nyine ayayna ni tora de yisoro mugo shide te abada min be shiga tora imboy kan ni ala kelembe wuce wa haja ka qawli nabi sallallahu alaihi wasallam nimbe komi cidenka kuma wa alam anna al ummata law istamau ala an yanfauka bi shay lam yanfauka illa bi shay qad katabahu Allah laka ciden koy kado mantombe jiabe nube farala nyogonka ko uguna fa utesiku nafani foye alama min sabiika alama min sabiye wala ni aya fana la nyini yode ni ala de ye tora la shimawa fuyu de te damfen shi de te min be se ko tora imboy kan ni ala kilim tawte abe ko ni ciiden ko ni jiya be farala nyogon ka kubu nafa utese ka foy ki alama min sabe qawluhu wa in yuriduka bighayri huna qala yuridika wa fi durri qala yamusaska bo hera yurala ko in yuriduka bighayri ni ala hera la nyini niye ya yurudika de fora o fi durri me tora yoro qala inyam saska konni ala ye tora lashima fa hal haja min bab at-tanwil ibarati aw hunaka farq manawi yala kuma nunun bora nyugon koro chogo me sisa yala fo chogo de bora nyugon koro ba ube farawu de be mana nunun nyugonche ube kuma kelende fo chogo de bora nyogon koro doro ube munyato fo chogo make kelenye mana udi te kelenye wa al jawabu hunaka farqu manawiyu jabu ye munya ko jabu ye munye mana nunun de te kelenye odi yato kuma fo chogo bora nyogon koro wa huwa anna li ashiya'i makruhatan la tunsabu ila iradati Allah parce que minye koko ne unye ko munum mandi mo ye ha ulute dambe kata alaka la nyinima bal tunsabu ila fi'lihi ulube dambe katu ukakke wale de ma aw maf'ulihi uba kebaga falimasu min fi'lillah kam fendo la se mo obe alaka bahara udela wa duru min maf'ulatihi me minye tora ube alaka keta udela masu ka fendo seima ka fendo kila ube alaka keta udela me tora be alaka oye alaka barade me tora ube alaka keta udela fallahu la yuridu durra li jatihi ala na ye tora la shahada mademma ama tora lasi mani tora nyire jate puru ki toro koy bal yuriduhu li ghayrihi ala be tora lasi hada mademma tora intana de ye ko wure de kama kwa lima yatarattabu alayhi min al khair mana hera mimbe tora innofe ala be tora lasi mani ode me ala te tora nyire takalle hada mademma parce que ni nye tora den ka toro ay ni ara ye tora la shahada madema tora yise ala ye tora inkila ni kodo de kama hera do de kama hera do de ba no fe walima wara jalika min al hikam al baligha
ani alaka hikman la sele mimbe ani alaka kodone mimbe ko kodo mimbe hera be la sidi odema o fil hadisi al-qudusi anana hadisi al-qudusi yakunu inna min ibadi man law akhnaytuhu afzadahu lighna no seminu yesahidu ka ko hadisi al-qudusi do nana ciden ko ala kote parce que hadisi al-qudusi yedo ala de ba fo cidenye mana wiya wala fujiya Allah fujina mana bebe bo ala de fe me ciden de ba Allah kala ba fu qala Allah ala ko o hadisul qudsi ko na ko joun do be ne ka joun na ni ne tunye atigi ke setigi ya imba cinyade aha o tigi ala yi ke fantaye jahiru la e nyana ala de tora de lashima me ala bado ni e kera setigi ya imbe cinya wode ato ayike fantain puri ikato nyuma yalla ikato ewa mu'mini yalla ikato silamiya nyuma la parce que ni ekera fentiga bi cinyade wala ala bi fantanya amma al-khayru fa huwa muradullah li jatihi me hera ala be hera ko lillahi mugo mani hera injati de o mafulullah ala de be hera infanake ويغرب من هذا ما في سورة الجن نيم فلان نيكمو فو تشوغو بورا نيغون كورو اني آية جمان كسورو من بسورة الجن كونو وأن لا ندري أسار أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رصدا جنوكو أو أنتادو أسار أريد بمن في الأرض yala mugo munum be dugu koloka ko jugu de la nyine nenu yewa uma fu yala ala de ko jugu la nyine yo mo fo mugo munum be dugu koloka yala ko jugu de la nyine nenu yewa amu arada bihum rabbuhum rasada herade iro ya dambi kata alama ube utigi ala ye herade nyine nenu yewa fa ya usiba al insanu bi maradi fallahu lam yurid bihi darara li jatihi ni hada maden ni alaye banal la shi hada mademma ha alay mabbanay la shi ma puruki toro nyere jati kamaw bal arada al maradan wa huwa yadurruhu lakin lam yuridu dararahu alay banay la shi ma ka banay la nyine akal la shi ma ne alak la nyine te ko aki toro ni banay nyede lakin lam yuridu dararahu banay nye tora de ala ba la shi ma mais ala malla nyini ki toro ala be mo bana imbe e toro de mais ala malla nyini ka e toro koy bal arada khayran min wara'i jalika ala ye hera de do la nyini ye mimbe bana in ko fe ala ye hera do de na mimbe bana in ko fe wa gari takunu li hikmatu jahirat fi nafsi al musabiq emi bana nyire ye soro o yire bese ka bana nyire hikma a kofi a hera e yire bese ka a do yire la a bangele e yire bese ka do e yire bese ka bo kalma ka fo nin tore nesro ayenne degude ma kera ne ma hera de a do be bangi yire e bodo masiba mi en mi nyi rosoro do tora do be e soro de e yire kan na fa tora in kono bena bangi yire ala ya keni sababu mi nyi a do be bangi yire keneka wa gar takunu jahiratan fi khairihi abeshaka ke tore mbe ewa hera infana beshaka bange mugo wore de la etana yewe masala mugo do beshaka bana e yire beshaka hikima ndo munna ala ye bana lashima ado hikima beshaka na bange e yire bado keneka ni e yire mado abe doni mugo wore minte parce que e ka bana beshaka ke sababu ka mugo do bo ala sosola ne e karsay chogomi hada madenki janto yire lay ka sagi kata alam hera nyera wala la uba ma yewra abesika yemu ko wala minte e bal arada kama qala taala komini ala ko masamin kortalen wattaqu fitnata ala ko yesira fitnaye la tusibanna alladhina jalamu minkum qasata wa alamu anna allaha shadidul iqab ala ko yesira fitnaye parce que fitina fule nama kumbe kabali ni akolokolo na balawuna na munu nye fitina nke ate da wulula de abesika mo wore soro abo chogo de la
bo ni bana fana ye mogo soro hera min be bana kofe ate daire la mogo were be se ka soro ni o de to yene aya sama asahiru do ni ala ko ye sira fitina nye mogo munun ba ki ka fitina ke amu mina ka kumbe na balawuna na ate dawlo doro mare be se ka mogo were soro fal muhimmu annahu laysa lana an natahajjara hikmatallah la nyine munye ate daga awunya anka alaka kodo anka koro li'annaha awsaw min uqulina parce que alaka hikmana ka kodo ayuru walendo akabon ka haklima lakinna ne an na alamu ilma al-yaqin amba duniya min yaddan kan yayi anna allaha la yuridu darara li'annahu dararu ala te tora la nyini kala se mogo ma ko parce que tora do fa dararu inda allah laysa muradu li jatihi tora ala fi ala be tora mununke ala me tora nununke ni tora yere jati bal li ghairihi ala be tora nununke ni tora tanayde hera wala yatarattabu alayhi illa al khairu mana ala be tora mununke foyte tora nunun nofe ni herate amma al khairu fa huwa muradu li jatihi ne hera ala be hera konin latige ka ke ni hera nyere jati de o mafuulun lahu aw ala de be hera inke fana wallahu a'lam bima arada bi kalamihi tumami ibn sheminu mana afule ka faragu mana wiya min be kuma nunu fo tola ale yode bange ala ye doni min noynay tumami ayo fo aku wallahu a'lam bima arada bi kalamihi aku ala yere ye mun la nyinina ka kuma a yere bo ala yere de bodo walakin haja leji yatabayyanu li aku me yewa mana nunun bo ewa mboli nyogon koro ko min bangera ale ye wala o de fuleni nye na fura awye donc la nyine munye ni mu bora nyogon koro tora yoro inye musasika inye musasika donc o de fora ni tora yisoro dombe tora lashima o mafo hera yoro o yinyurudi ka bi ghairi ni ala ye hera la nyiniye o yinyurudi ka bi ghairi na ye hera de la nyiniye do tora fora inye musasuka o fora tora yoro la ne hera yoro o yinyuridu ka bi ghairi donc misalia be komi wana la nadra sharu urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasada وقوله فلا رد لفضله ناقص بغتلك فسمنشالا أي لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدا مغسيتسك عليك فسمنشا أبدا من هذا مدي ني الله يفسمنشا منكيه وكيرا نفولو دي وكيرا دوني دي وكيرا فرقلو لافيا دي وكيرا دنشاما دي وكيرا مسونيما دي okira ka kabulu de kiye dugu koloka ni ala ye fasamanta min kiye mogosi de te min bo se ko fasamanta sagi ka boyka walaw istamat al ummatu ala zalika hari ni jiya bede farla nyogon kawla man tombe hari jiya be nu ubede farla nyogon ka ko hera min fule karasa ka fasamanta min ba bolo anka buwa bolo utese wa fil hadisana na hadisa kono اللهم لا مانع لما أتيت ولا مطيع لما منعت أنا نهر سكنو أنت على كمانتي بغتي مغولا ني على يمغمي سو كمانتي بغتولا ولا مطيع لما منعت ني على يمغمي فنا كمانتيا سون بغتولا بل من هذا مدني نونون دو توحيد لا درو يحكي كاسيكي كانيا ما يقول ihakili be sigi ka nyanama kono o de ato tawhidi nyogona te ni mugo ye tawhidi famu i ka nyanama ya kono illa fi alendo do idiskuma fantilende do parce que hada made mununi tawhidi ma famu shetigi o ko koy kana sigini yere de ko shi samani de wuli de ko iki yere nyini ko ji gansante kumu ko shi san kam go manyi de ni kera shetigi ni ma ko doke ko amanyi de kana sigini yere de
ala fi rawa min ma pensuro fantaw ko ninte ko gansay koy ni eddo na ko la tenya nabo ninte ko gansay koy ni ma wule kan ni nyanyi ni sisan kam ko mani de dol la fiara fama ko e kana sigi fo ulu kata mugo do de fe fantaw masigi ko fe mugo masigi nye fe mugo masigi ko fe mugo fana ba fo sisan kam ewa fama ni mi yere furake ni mi janto yere la dondo la ubine mana mina kido kasola dol la fiara sisan ni tawhidite la fe me tawhidi tigi nyate ni sila ale bolo ata balala ya sababu daga le munun da ndi ale maka yire kulo sabuke me hakli sigilende do parce que bado hari sababu nyire sababu do tese ka fo nyana boni alate ale hakli sigilende do nema mimba bolo fasamantia mimba bolo bado mo si tese ko bo bolo ni ala kelembe wute tora mimba ka fana ba do fana ni dia bede par la nyon ko tese ka ni tora wule ka boneka ni ala kelembe wute donc nin ka fam wa alayhi بلو سمينو كون نينكا فنعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار ولا أنكن شينشي ألكا أنكن شينشي ألكا نفس مالي كنام مانكا كو شينشي ألكا تورا يونيني كبوان كانكا كو شينشي ألكا وبخاء ما أنا أما علينا به أني فنا نيما من بانكا نيما انتولي أنكا كو شينشي ألكا neman tole anka kunshi shi alaka wa na'lam anna al ummata anka do ko jiabe mahama balagati min al makri wal kaydi wal hayli jiabe nu ewa dabali jugu anu ka ferew anu ewa ka fere tigelewun kera chogo la tamna fadila allah utashaka laka fasamanta bali mola jiabe mahama balagati min al makr komi kanunum bonyo onkoro bamunan kana ku foto wala kagele makri yere ka debali jugu tamgo kama wali kaydi ani ferew e wali hayle fere tigelew abena foto godo parce que arabu ka ale fere lendo ani kaunto te kelenya antu ma kelen na mana dero makri be kaydi be wali hiyal jiyabe uka janfan uka ferau uka dabalun ushera udama chogo utese kala ka fasaman chabali fa innaha la tastatu utese uka ferau nuka dabari tese donc hada madenki hakili sigi ika hakili sigi mana kan nafa sama kanayima ishinshi alaka katora nyoni kaboika ika ko shinshi alaka alaka fasamantan min bi ka aka dumen ka te suka wuli ika koshin shi alaka nin fen saba i hakili ka sigi ka koshin shi alaka jinya benu farala nyogonka u dabalu kera chogo fere kera chogo u yef e wa fenke chogo fasamantan min be karasa bulanka nyanya na laka bwa bulu tese suka foi bola wa qawluhu yusibu bihi man yasau na kwa be mo aba lashe mugoma min yajiya damiru imman yauda ila al-fadli yushibu bihi damirin imma anasagi katafasa mantiama li'annahu aqrab parce que odeni bihi kasu aw ila al-khair li'annahu huwa alladhi yutahaddasu anhu ube damire bihi damire mbe sagi kata hera imma parce que aya imbake kakuma hera indeka ولا يختلف المعنى بذلك donc mana ute bonyo konkoro mana yedde mirin sagi kata fadili maw yedde mirin sagi kata hera maw mana nununte bonyo konkoro qawluhu man yasau kullu fil muqayyad bil mashiya fa innahu muqayyad bil hikmati na ko nim mo minni alajiya bara ni ala ya shiri akalla nyini de la ni ayakanu o asirilendo ni hikima fana alate ko shikanu ka ke na ma ke kodo kama hikima yo wode ko ni ala ya kanu o ko yin fana sirilembe hikima do de la ala ya kanu ka ke ni kodo de lianna ma sha'ata allah laysat mujarradatan yafalu ma yasau li mujarradi annahu yafalu faqat
parce que ala ka keta ka fala yan nin kanu ka kete ndoro ay ala te kolla tige ka kete ndoro lianna min sifati llahi alhikmata parce que abi ala kam mankutula ko do o yala kam mankutude wa min asma'ihi alhakima abi ala ka togola ko alhakim qala allah ta'ala وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ala ko aw te se ka foyi kanu ka kɛ fo ni ala y'a kanu a ka kɛ ala ye dɔɔni masa de ala ye kodɔn masa de kiiri masa dɔ de qawluhu min ibadihi al ubudiyatu huna ammatu n'a ko man yasau min ibadihi ni mɔgɔ min ni ala y'a kanu ka ko min kɛ mɔgɔ min y'a ka jɔnw na ni jɔnya min filɛ nin ye ubudiyatul amma li qawlihi bi khayri mun y'a kɛ ubudiyatul amma ni ala ko hɛra mana yasmanu khayra dunya wal akhirati wa khayru dunya yushibul kuffara ni ala ko ni ye mɔgɔ min kanu ni hɛra ye nka jɔnw na jɔnya min filɛ nin ye a tɛ komi silamɛw dɔrɔn ubudiyatul amma parce que hera min fule ka fo aya inna abe jiya herata abe lagara herata donc jiya hera hari kafir ni kera kafir de kafir do ala be se ka jiya hera do la sama qawluhu wa huwa al-ghafurur rahim na ko ala de jon suturaba ka junubu yafa ala de nemali kelay jul maghfirati wal maghfiratu shatru jambi wa tajawuju anhu waqti bemben nin fodder sula akom maghfira munye ka junubu sutura ka tema ka fana ma hujatu min al mighfar arabun kanna nin lafuju nin kuma bora mighfara de la huwa ma yutaga bihi shiham mighfara munye a banku fula ma de don nege banku fula ni ba do kunkolo la puru ka binye kalaw kumbe nay wal mighfaru fihi shatru wa wiqayatu bo mighfari min fulene ni ya do kunna ko fula bal abe kunkolo sutura aba tanga fana warahim fana ju rahmati nema dunke wa hiya sifatu taliqu billahi azza wa jalla man kutu min kakani alay taqtadi al-ihsana wal-in'ama abe munyira alaka nyuma yake ani kinyema rahimu fana ininde shahidu bo ni aya donkun muallifu kallanyine munye aya donkun la aya la kaka ka delilai shahidu be yoro juma wala tadu min dunillahi ma la yanfa'u wa la yadurruka shahidu woye ni aya wa muallifu ko ka fengure ani ka fengure wore ka fara alaka mushrikiya de do abi mushrikiya de la aya della kenini aya della be bo aya yoro juma wala tadu min dunillahi ma la yanfa'u wa la yadurruka kana fengure kana fembato min teseki na fa teseki toro wa fil ayati al-ula faqad nabbaha Allahu nabiyahu أن من يدعو أحد من دون الله أي من سواه لا ينفه ولا يضره دونك آية فلولا ألا يا بانغا كان نبي نيوماي شاهدوا آية فلولا ألا يا بانغا كان نبي نيوماي كوني مغو ني فموري ولا مين على تناي أتسكي نفتسكي تورو دونك يفلان كفياي وقول في الآية الثانية وإن يمسسك الله بدور فلا كاشف له إلا هو ani aka kuma aya fulana ina ko ni ala ye tora lashima mogo si te se ka tora imboka ni ala te donc nunu ya yira min yin nafa samali kana ima ani tora nyononi ka boyka ala kelimpe de ka barado iba nyini ala de fe ala ka hera sama kana ima iba nyini ala de fe ala ka tora nyoni ka boyka men ni tara odi fe wore ma min tala idro ye mushrikiyat shahidu ani della bocogo ni aya fulala ni yoro de do donc a donna sisa aya fulula ala kun ewa ikana fengure min te seki tora te seki nafa ala kelemtu de wole ni ye fengure wole min te seki tora te seki nafa ye mushriki yake mina jalimin innaka ija mina jalimina wata ku yeto nyara ko to nyaka en ko mu ye mushriki
ni fe ngore wore minta ala ye mushrike o fora ya fulola aya fulana fana ya ala ya foya awa ako وإن يمسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بغير فلا رد لفضله ni ala ye tora koni la shima wuli bagato tora la ni ala kelem to de dam fe site se wul har ni jiabe far la nyon ka ute se ka boyka ni ala ye hera fana de la nyini ni ye fana ka hera le rashima i hakili shidi dam finte se ko hera ta ka boyka wala mbali mon nanyen nunundo fi ngo fe be duna ko an ka ben jatem na sababu iya do silama chama nyere nu banana amma fu mo kana yere furake ribi yere furake me ado ka fo docteur nunun te se ka mo furake koy sababu de do bana min bila docteur inte se ka boyla koy ala ya leke sababu de ka daga yere furake hakili be se ka sigi tokomi me kana jate mina ko ale de bi furake koy ala de bi furake abe furan munun di ma be furake li minke ni ani ala kala tige benna ala ye bana en korota ka boyka ala de be fura nunun ke u ka bana in furake ibe furake ibe keneya mais ni ala de ma latige ka keneya ni dogotoro ko hode ni fura min fulen ni mugo keme ni nim bana bengila ni ya ata 100% ya be keneya e be se ka fura inta ibe sa parce que ala ma latige aka e furake aka sababu nunun do sababu ye doro ni sababu mi nyana alhamdulillah ni sababu mi manye ikado be bela de bono do semina bo misali yake ka fo sababu ye sababu de ni ala de ma sababu la tiga aka baraka te sika aka baraka o misali ya munyi ako tasuma fule bebe tasuma do fendo na kono doro ya jan mais ni ala ma la tiga tasuma kam min jana be ko janiya tuma mi ibrahima filila kono akono asera ka janiya قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم تسمى كوني بيبا دو جانيني فندو ربي فين جانيني مني ألاما لا تغلاما نيامريا كاكا فين من جاناتي سكا جان ألا كو تسمى ما كو ألي كو تسمى ما كي كيسي أني سمي إبراهيم كا تسمى ما لجانو تسمى بسكا يورو دومينا هاري أكيرا سغولا سالو تسمى دوناي دوكا كيسي aleka kesha kamina umba kono aka finu be keshinka aka kitabu be keshinka aka keshi mbe bitigi min kono tasuma ye bitigi na kamina mbe jani aleka keshi foi mashama soma tara ya soro atigi della kanamare mbe ewa tawsir munun ke mbe kuma jakani feunka nani nyinen ka ko ciala ko jakka ko ale ba fe kanyan ko ika jakka bode ngon na folo bi bolo jakka bode ni ma jakabo amanya ala ya ko sa aya kan na fulo be jate ka jakabo o ko fere tasuma donna dro ale yere ba ka e wa kesi la sago dode ka bitigi kono ale tara kesi mi la ka bitigi kono sufe tasuma donna bitigi minambe janina le ka kesi haraka kitabu na ka finundani aboli tore tana soba ko suna ko jakabo kanyi koy ngo ala hitanga dro ala tanu ko jakabo kanyi re ko nyina ko ale ya kanna fulo be de jakte ka jakabo ko ale ka e wa kesi be bitigi min ko bitigi be ka jani foi masha ale ka kesi haraka finu na ka tatu na ka kitabu min be kesi ka foi matula ngo ala tanu ala kala tigedo donc hada made an kan nunun fana jatemna ni hada made nyen ndami ari an fule min no do nyode fo ni ewa kutuba kono kuran tige munun ni fe munun fule fa ma nunu nye sababu de ni ala sera kam min nyana bo bolo alhamdulillah an kala tonota men ni mi ma nyana bo bolo an kana nyina ala kan fana ko de ne munu nyere bu dambe ka da sunna ni fe mawludi be jo kutuba ka be dilo fa mo ka kanyina ala ko ka be dilo fa mo la kanyina ala ko alaka hakimanda malaka tawudi famu dama wodi ato fo tawudi inde ka kala ka famu ni tawudi kala na ka famu bebe lafiya jamano be lafiya amara baga na ko baga bebe lafiya wodi ato Sheikh Muhammad bin Wahhab ko tuma be tumbe tawudi wala ko wallahi be wolene minna natunya na fado abin ne kanu katemawu yere kana dan wana muso ana kan na folo atumba kan na folo be finance na ya sura tumba na fado mbake kawele kataminna tauhidi alaka hakimanda subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أراب سوية هجرية باكلاني كمناني أني بيناني أني دورو شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالوناني نبي سوني وتنولون فلنا دي ميلادي نصارو كجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو تاني سبا نبي سوين بكي أفلوي. درسو بي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو كتاب التوحيد من داود بن مسجد رجاء ومودو كونو. وقوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أمبي بوندا من كونو كو أبي شركو لا كي دما كسيني على تناي وبيكا على تنا كو ولي ko obedo mushrikiya de la. Tey derisu tominanya bila yoromi الدعاء ينقسم إلى قسمين. parce que an kumana istiqaso ñofo an ko fulanna ka ala tana wele ku fula de be bondayna ka dama kasini ala tana ye ani ka ala tana wele ka dama kasini ala ye an yin kumano ka derisu temene bitabe wuli yoro mi du'a ka minye jumaye ka ala tana wele. والدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء بتلا كتتلا يرم فلا ما يخاو عبادة وهاجا صرفه لغير الله الشرك. دعاء ni oye bato de ni fengo fenye bato de ko di ala tanama oye shirku ye.